Ipamin patinin lamna APVin tuni athum channa Cycle Town Christian Church online church service banjom thedinga patinin lam hen khoi pi sivin ama sapein penin pathin thangwa na kan pe na he tuni chamcha pathin thua holim dinga phat lam kai hon en pe na wa hin kana ki phalamin hobunga asei thi yong tam ta yu movin cha ka to khong pi sa ta upaho a hi in chule pa te u te tu sei tim tam ta yang ine yu vin Sunday ngale gup wa tan tin iki khong thei ta po vin tu kuma dia Good Friday le Easter Sunday ho zong ina mang thei ta po vin ading banga ki khop khom nam ta lo zia boi na tam ta ine du zong pe bing chama ma jingin Hyderabad khopia ke le ka bai nu zong pathen lum se tu pe in kadam thanin ahin la kam now he government in red zone orange chule green zone na hop khan na la ba hin red zone ka pang thanin a hile phamo ka sama ma khanin sei thei chu le ma cha ang po for apana extend he 2 weeks and bol be kit ta tu itabang hin kho iman diu ham ti hi koi ma cha a ki sei thei pon itabang phani dei thun khum diu ham ti hi ki sei thei po hi chi lockdown sunga hi itabang hin kho imanam lockdown sunga pathin na ta san na pa hi ichen geya hi suam ai lo ale to khanam ai lo le atabang bep le hiam ai lo le be tam tiong chu sei tiu na la hi lockdown i ti te nga hi le anom thil hi pon boi na khat ja chu thil gim nei ta khat thu so ji ai lo le hoi do na theiom ta lo ba upai am lo pha na chu lockdown ki ti hi in hitabang chu umbe se lo thila hi hija chu hija ko na so cha na theilam pi chu avet le lam kai ho government in lockdown hi pending again lo hi hiju na vet sa chu le gan theina la jong hi gan theina sa pen I phata ve ti vet sa na hi ne phut lo hello wa gan theina hi ong ki po lu na hong khun te nga hi le koi ma cha ke ing man lo hi ha sa na yong chu ha sa de sa na hi hija chu lockdown hi ti teng le gan theina ti na da bang hi hi chi gan theina a hin kho iman lai ruwa hi e Christian hin kho wa ita san nu hi ai lo le ikin now hi ipiham hi ji chun hi chi lockdown na ko na e Christian hin kho a itabang ta san na ai lo le itabang kin na inayam ti hi thil thum I se di kanom na he akhat na itabang ta san na inayam itabang ta san na to chun hin kho na manam Jacob le khabu bung ni chang som le segi som ni le gu nai iti inas akise ne ta san le na to ho athupi achun hitabang hin na to bezin ta san chu achang se a athisa a hi som ni la chun vo pan na be mi hi na to be ta san phat chom lo hi na het mong em atikin som ni la gup na chun hiti hin thagau be ta sa athisa a hi bangin na to be ta san jong athisa ma bo a hi atikin akhat chan na ta san na hi ta san na thi ki ti khat that faith English power chun hi ji ta san na thi chui bham na ti a le hela hangala sei ngala ai wa nga asei le ahead ba nga chu lam zot thailo chong thailo ti din din hi ta bang ta san na chu athisa ta san na akiti ne Google mido se thil zo si vet thein le mu theina hi ta bang technology a hi chi Google ki ti a khun lockdown hong ke pat masang cha chun information a hongin 5 things you should do akiti in it's a 5 things to number 1 achun you should as often as you should wash your hand ate sanitizer mangcha khut ki sop ding ai lo le sawana khut hi 20 second be hi khut hi pate cha ki sop jing ke ding chule ani na achun
izam ti a na khu na ai le na chi na hi jong le hi ti a hi na ki khu a na chi na khu jong le na ki cover ni a ti ki ni athum na chun thil thing lo ai lo le gam tin to kha lo ding mi te ong ki to kha lo ding thil jong to kha lo ding ti hi ri chule ali na chun social distance ai thei chena mi ho ta hin ke gam la na at least 1 meter 2 meter 5 meter ai thei chena hi ja chu distance nei ding ati chule anga na chun lockdown ai lo le home quarantine ina ki kul khip cha khyaw ding ti hi go google in mi pi chu her sa na ta bang in information notification an pe bible chang a kim ngan jing hi ta bang khat chu kin jang facebook alo le social media ho a bible chang be ki to che chen in na pe ka sei nom pen chu ka so pe te ho hi chi ho thu pi ho zo si chu hela hela la ai wanga na za ta na het ta a ki sei pha na chu nam mu dong nam wa ai wanga na chon lo hi ta bang chu nai kha hi le hi chi na ta san pa chu ta san thi ki ti ani na ta san ani na kha hi demonic faith a ki ti ta san khem ti dam ta san phalo ti ni tan te hi chi ta san phalo chi ga ma ti ai le hela hanga la khel na su sa thei pon ki khel na pa chu tu tangin isunga hin na na sa ta to ding pa za to sa thei pon ni ja chu si chu ta san phalo ti ani na sei pau chi athum na le apoi mo pe na he dynamic faith ki su ta le ki ta di ta san na pa lo le ki na pa hi thil thum i ha ding ka no me ne hi chi ta san pa na to chi bhama ti a le na lung thima hi na he na thu ta pa chu jile he chi ta san na di ta pa hi ni pi bor ke na ma ti a le apha sima ata le thu di pa hi alunga hi akyal jing alunga hi tang lo hi la jing he chi thu ta pa chu son ding le ai lo le chi thu ta pa chu zui ding a hi ki go sri ma jing ke achi sa 2018 January 14 ordination Cookie Christian Church in Fala ordination kana chan ni chun kalunga hin thil ni ana ome ordination ka chan masanga ka hin khole ordination ka chan zowa ka hin khoding chule ordination ka chan zowa kana to ding le ka hin khoman ding le ka thi ni ge ya ka hin khoman ding pa hi chi te ni ka lungai na ki sa ka izam tin ordination chan dain ka tin hilem ka bol nom khat ka to nom khat ka chi na nom khat a ju ka chi the ya le si na nei the to the zu si ka to the na lai hita bang lung ger khat chu ka ge le ordination chang lem ka thu thwa ka chon thei ta lo ding pathin thu jing bowa chule kanun ka khan le ka hin kho hi pathin tha cha hi na ka thi pi ding hi ti ka ge len lam pi chu ha sama ma nai ai la he ji le si thua ge ding chun khat vei kom le ipja ordination kana chan a hi dam gen thei ka to ni le nong kilam di san ji nei ai la hi chi gen thei ka to ni ha kalun thima ai convince pa chu pi hamati ai le kata sa hi le si na ki si ma hin ki chai thei thi le hi chi ta sa hi le si na ki le ki de hi chi ki le zo nung te le ka hin kho ding pa chu ka gel ji ai le ka hin kho hi anom ma jing ji ta san phalo pa chu ananei khang ding hi le ordination chile pastor hi na kana to pa hi kana zong lo dham ti hin ka ge ni ne ta san se hi lo wa kana to do pa le kana bol do pa chun tu ni hin pathinen ai ma pui zingin
ka gan the ni le ne le cha ai lo le ka ngai cha ho jong hi pathin nen alam pi ai pi ji ka hello be mi ngwa ko na ki thu pi na ka mu ji Daniel le ka bua Sadrak mesag le abet ne go hin khoa gan thi tin changa tho lai wa mei kong la ali chan na mi amu pau chu hi chi ki tho pi na pa chu ta san ki su ji le ta san di ta nei kha ji wa hi ta ba ali chan na ki tho pi na khat ki mu the hi tu nin zo hin ka kom ka ve la hin ai din pi le ai ho pi jing kha ni da nin ka ki gyal ji tu nin gan the na ka to in kan to na gan boina hat sa sa na to ta zong len lam pi khan hi pathin ei gon pi na te ti hi kal mai lung mon na ka nei ji nei ka so pi te hi chi lung mon na ka nei na pa chu ke ma het na le ke ma chi na le ke ma ki sun na ba ngai pon pathin ka sun ji zo hi ti ka sei mo me nei pathin lo pi na chang kan la hi ja chu dunia hi ka so pi te ho gan te ha san na hin kho iman lai tau wa hi na ta san pa chu na kinep na pa chu hingjing kinep na hinam hingjing ta san na hinam ti hi iki khol phat ni kano mi nei hi je chu hi chi ta san na pa hi poi mo ka sama ma jengin hi je chu yum na chi wa ta san na di ta pa hi nei ni kano ma jengin na he pathin la kha ni bon sa vin hi chi ta san na di ta pa chu ap wan di ka to na hi lockdown na yu mu to hana Christian ta san na itabang inayam ti topic chunga ikeo lim na isei kilom le pathinin ai ngai da min tin isei kho om ma khalania dinga phachum khalani am zong le pathinin ni bom chawin tu ni jing ka pha hin alagau in ai ho pi win in sumowa ilung thim chi wa na hin tong ta pathinin na thi ngay nào lệ ý xây đó nào vậy bốn sẽ đi bên phải thế bộ bị ta bên đây các cái bệ